Di bola. Ni bola pinaka-navy akany nakavalevona anao amin'ny sema tiako mahay na iakavianakany koa. Zaho ty tsokongona na 5 ela tinikadua minity may Amerika Samoa. Da marao ni sasy amtalitsiko mingo huni wai eminoni da koa kero avitalno oti ana mata saoti dola kana levuni veve akany era maro takavaka levuna ni ro vitalanoa ka kero sa siamo talango me mai tomani talina era doka e patu sana vaka patak na vital nongo baleta na kena rong rong vinaka viva ko ngetintina veira na baka rongo tiku mai wabi di vinaka tiku yan baka levu ve kemni kersara na do baka mure tiku mai na nungo pata pata ya kani marau ni siamo tiku mengo buni wai eminoni mena mai tomana na vitalano kwa tiku butaki ena mata sauti me baka ngabi kemni na do baka mure tiku na nungo pata pata ena lang mantang ko na sere meroni warakir na kenavo era sematiku mai mera nangai ronga na vital no totoka sabak rote tiko menda na vital no kina bako sibiti ko na bula gona tiko bula bula weekend ke sara ngone wat kena ngase ni bula binaka gonga na se mena tiko utaka na vital no.
sarong vinakadina na serenggo me vakaundo setiko vakosivi ke mai mena tu yao yani me na nonto pono mai viti kero siamo sartu ka ningo na veo kani ngo mai American Samoa vate ke Amerika leu ia me vakani turanga ni na vosa Amerika sa Amerika ga na turanga ko orto leo ya Amerika tu ta maro vakalevu ni vangalal tiko tu mai o turanga vuni wai eminoni na veno ka siamo sartu mingo ko mai American Samoa. Talo falava turanga tau. Tala palava mula binaka tau, ni mula binaka na warong tigmena sa tigmena kabini ko. Na ka wada tu madanan raki en ya kabili singa tambu ni ko mai pangu-pangu. Raki binaka tu ipango, tau palelai na uta yon bosan raki binaka tua, malumu tu na raki ipango. Oh, na kavalevu. Vako buli tiku birra vako rongo tiku mai. Buli bina ka rin tal choana de rei. Bina kavali bikim dola siya tiku mini silandi. Bina ka rendini na vako rongo mai na ni robita la noa. Vate ke vuni wai menoni da kua da marau. Ni siya maratiku moko ini ko. Turanga oso sasara. Me vakani turanga vuni wai. Ia da kalungata. Ni retiko ira na wakanda. Mai wakanda ituki. Era tu ni besi pura-pura. Era sulit tu non rango na merang wala may nanong program. May may taka na vital no na video hindi na vital no yang. Auro ni kaya turang tao na nandaro vital no na mata sauti. E sambo the lindindina. Me bakala keni was ro ni dabuta. E tarasa ra ngai levu na wekanda. Dola kana levu ni beba kanira vitar tar me veo no tukuna sanga bondinde. Gai dona vital no bango lago bosar tengah me bando do no turang abunu mai o bango dina saranga ya saranga na nugu maruta kana ni robita la no na mata sauti au kere kwa tel tau ker moni listal mai au marau ni baka yo tako kwa no ker me listal me mikro mi tomar tale na vital no totoka tike bu na mata sauti turanga tau pata manda na woti ni do vital no esor vitar tar mai na nandoro me vivo seitiko. Iya, tahu benar. Kayak lebih sarang arabi tar mair mendengar nunggu itamba, o na teman-teman tengah usengan ikila, arabi tar mair, friend mai, sa bea oso ko na friendlies. Eso era que arabi buke mai, wabi benak dikina, o selete kuna nunggu ngauna, na nunggu kila ka, me bibuke, as much as possible weekend, eh? Iya, lebih sarang arabi tar pi na nung arabi tar na, binapa lebih tahu. Jenak nak balik we bikim ni talanga na gaysa mo chukum ni kuwa sobe ka bikim ni oni adala tambe ka na ni robi talano ni ngole na nungu YouTube channel ni ngole talanga na nungu taga di baba ni talano with Dr. T tiko kina na ni ro katoni ni vitalano en madaw sauti na kay tereo ba lewo na ni robi talano ni liu sar chunga kin kakana en da kania bata kay kenda talanga na turanga marama i tumbu-tumbu anta siyamba ti kumingo na bimbi talanga ni nonta kila na engonta na ngono sa kilaki ni oda tobole saranga na kene nguto undu kuto kene nguto doko mo bangara indo na ngoni sala mo baka diengu kina ni sa lemu tu na oso ostari kende tu na beka kende bango ita undo na uluta nga wasi na mata sauti tare wale ko baka sam takalis chigo na mutukuna ni o abuni wale tu en CWM hospital suba kanumba madal takamay ni o sa daka tu na lomani au wale na lomani Indonesia mena ruso luka bana ya wana bala muni ngolo takakina lista liba lo mo do yan tali tos chunga na takaka kao sa manindinga taka mo dengu mai na no tutu baka bunuai mate kena non reto sampai ka mentore ni kai o no no mutu mutu bue ro revi kompia ka baka ndo tai no non ro rai sa no mo lo dengu mikina ni no na rai na le ni bonua o ko bunuai Rani pa madal tar manda kina na dingin wata kabe na nguna ya. Pinakatawi, iya, dora baka sama ya ainda assim, au kalau mata ni wao wili que tu é só nem bola, o bibu que não kila na kaya da cabo na stress ina ngon, na stress é binaka, but na unrelenting stress, kota stress tu ngabangua, kwa bula se vai ambaki, it kills, le weekend da sini vital no tu kuna tal no ni stress, se na kena stress ta kena yango, e rua tiku na matagali stress, endo na de-stress, endo na use stress. Tiku na
Wakango elevo esse litorotiko na kabinaka wakana songo na marau ya stress talanga ina ya. So le weekend sa vaka mai oda du rosa na vaka sam hotel marau songo na loto ya talanga du babu stress talanga na ya na kai ndangan reprimenda ka ina dua se rona singa mo tua le tunga ka poni oda ka bandona ka me va tarane mo me go back to normal. O kaya na buna solitu na kalo indua singa tau doko. Kuoni oda ka ba indua na ka. Balataya e sulebi ko na ngona for you to reset. Nangoni ko reset kina ya sanga ibu kena ngo me be ready for the next round, ne? O kila na vital o kila ti ko ya o saba kila na ngo na ngauna ni bulang o na stress o na biggest skill ti ko na ngono bala ten de sing kila me do mo ida para pa. Au sa kila ya na stress mo era ni tinia ko so na no gumbula e na senga ni buke ya mo live the quality of life that I want. So sababu na saranga meu pull out. That was the main reason na no kere no batemu. Kene karua na ngonanda stress ki na nonda vakasa me senga ni todo. E dua na senga ni buke ko na no vakasa na ngoni ko stress ki na balate block tak no prefrontal cortex na nonda batu lawakina. Kene karua e na babu na talenga mo dundu dundu. Ana ya balate vale no emotion. Balate ani da sala ko tiko nga in stress da senga ni lako na vakasa ma me da semata mata na kai na mona. Mana prefrontal cortex. So nangona ninda ti kubango ibale nda rida ramatinanda e somdanga na tamanda sanda rida ni rasa duru sa lepna na bi maliwai sa damai ya e ka ti kumebiko time to take time off. Ke pakamanda ngai ko sinra ni day off. Tora ka obe pa num kenda tau na ndona stress sa lepna ngona ko da sinvital no tikin na lotu. Sanda daka ono na singa dala ko dala lotu da senga ni bave una singa ni lotu nda lepo na program la ko sana go e senga ni da ia e senga na ngona sono mo de bikenda na daka e bina kada ki mosole ni tutu be so e senga ni daka ko kai iko mera vai ta bikina baleta ke o sala ko tunga baleta na program nda ngai lotu o ko yang andre na preparation sono mo da stress vir na ngoni vir na torir na ngoni sa senga na nguna mo na ready iko kina ko kai iko so that is a stressor too. It's a good stressor but your body needs rest. Ke wakai ko sinira wata mo time off, ia tobule ame walu ne awo no mumode na bimbongi. Ia na buke ame drop taka na stress hormones ko kande klati ko na cortisol, na adrenaline. Kwer na hormones ko se weni matengo era duru tuko na ngonda due to stress, era babu tumbunin ra, era babu mati ni utu, era babu stroke, era taka todo ko ina lenga endala ko duru. So there's a physical impact to stress, that's stress hormones. So, makanga ni o tambaka tiko bango na speed ni lore, o tambaka tiko, na yabu kita na brake pedal, say that berbeda na kenan down, Likewise for the body. So, if you don't have adequate rest, periods of rest in between each stressor, na babu lenda bibo na vivi balak, Isa totoo ka saranga. Nakabalib sara turang tawe lele mong karababi ni binakati kumay. Bula mir saray. Do mula binakana semati kumay. Na ulutang ang bimbiya ni stress Do ulutang ang nangunan. Hindi sarang nakatukun na tao. Lebo nangunan. Dahil siya dito vital na takatun na ulutang ang ngayon da vital na takngan ito sa duruwaling bula. Enda siya kanirida na tamo na po na yado. May na kinalay duruin dua. Na no nasali tu mati. Binakabalib na mutukun na mayroon na wasi-wasiya. Na loto na itabi ang karabati ko loto sabi na kana loto yan da kun tor ka nga itutuke de sulimay si bada you should have the art of delegation if you cannot do it pass it over to somebody else kana kini karuan na songo nakabali utaw songo na songo hindi na ninda marautiko but that's a stressor to the body na kami na daw ka ba ni osa kila sa barula ko mengondo na songo mo de na kani ngoni saber na songo ngendo la ko pata na mo de baba sange kuria ngai o tina songo take time out for yourself more relax sang ni on tu nga mengole on talengo ka ndo ka ba ya wotia au ndo la ko ina ni tu beach vida to kana beach ke la indame tu mandangando na singa tu zoko o earthing tu on butu ke tu na nuku ya na bi ke na detox na ngomu de mudangin bulan-bulan mo de tu na beach kana nama na kapakaya menda ka senga ni
activity me da le weekend. Oh, yeah, the tua talaman, the la questa go. That is another stressor. So essentially, what you need to do is to decompress. Mukakoni da ka bandona ka. Le weekend sama sa en do talaka menda na numa nanguna sa lako tungakina na adrenaline ya sometimes dopamine na feel good hormone gets released. Kenda sa get addicted to it. O standa nanguna dami kinabando bang onda sa Sebenarnya saya masa-masa but sa sinito na sa feel good hormone ayo ko sa mista ketiko. That's an addiction. So now and again, it's good to just sit down and do nothing, allow the hormones to come back to normal. Na kaya na yado, iyo. Nada pa na ito na tao, yama sa masa, seng nanguni ko dia mungkin ni otin do na period ni stress balabo iko na pakila na matay ni bita na singa pa kaya bila da kinu na ngomu ngomba leta na ngomu is used to the high, so it'll take time for it to come back to the normal, to reset. Bear with your body at least at least 2 weeks every 6 months. Kaya sinrani a month every year. More absolutely just relax and do nothing to allow your body to reset. Wow. Nakabaliw. Bikim din na parang ti kumain doon din na vetala no yang ni kuwa meda reda taranga na bekanda ta kabati ko toto ka saranga. Muna nga utali ta kana kauli tu kuna ya dala ko nang baravi duru na banda na lomani nuku sa toto kan din baka ngorito ngayo American sa mo taranga nam dum baravi sambo toko binaka ya nin sala ko baravi kora katukun chukoya kutani le na ka basanga. Dame mana nga sarap tu na waitui ke ombombo moade totoka saranga ba ujata we. Toka. Ya na reset ta kana no mo bula di stress Kota la le baro mo sere ti ko na speaker kila na le sanga ti ko na songo ta le bara bi ya na no mo own time ke pa la ko tau dua bi na kasal. Totoka saranga. Wow, reda ya. Kutali kau cukup na recho, kutali le na tarlala le da cukup binu. Right. Totoka saranga. Bilang kembali betul na numutuko na maya. O babi di bilang talaga numutuko na maya. Nindo na a significant marker of stress na dududun. Mamadala matakina. Bosi bika na balu beniti. Wiki na levo ni mami sol-sol. Iyo, kwa ngone ya na stress ngone ya so release my hormones ke ya. So you are at an excited level, excited stage, Na kaya na kaba ya, it drives. So most of the time, the stress instigate the fight or flight reaction, So iko sa toso tunga, Na kana ngai kaba ya, na kau tani mai nan ron rinra ko na kono enda do patu lewati. Na ngona sa kau tani mai kine asa sinra ne watu lewabinak. Ke pa kainda sinra ne watu lewabinaka, ye esana lako nga mai na frustration, na anger, ko ke na negative emotions. Ko e ndo babu na menda bilengati pa matu bale pa piwekani kila interpersonal relationship. So weekenda nando ya the weekenda ya, so namuna it might be a good thing is when you are hyped up, parang do kai kina nangaw na edur mikini bi kuna duru sena bia bi bala ya sang ningo na mondola kina musu. Kaya te do lutu mai sona kanda do regret taka, because you're not thinking rationally. So nakan na daw ka when emotions are high, kau tikutani, lako le decompress mind do na konwong iles mai, you will find you will not spoil a lot of relationships. O yo madanga ubulida ya, na ngauna enta do buwe sartu ngakina, kakorando nito lang na musu. Baleten do lutu may nakada lenta do regret ta kasono una batatan sarngan piwekan, anda may lenga tuyen batelewiken de sinrawata na kerbi busut, So nangonan da height kinabaya, remove yourself from the situation, calm down, kesenga, breathe in and out, do box breathing, 4 seconds up, 4 seconds hold, 4 seconds down, 4 seconds hold. And nabuke me normalize reset taktale ng nervous system. Merawi, kumubaka sa matali, meron itong doon may nabos. Emeni, pinakabali sa turang tao na numubos ni Viva kung gate, bika na barong chukumay, pinakabali na numudabuta miya, so nga na nabos ang tatabuta, nagay vivo to ni Samberta,
Sa tau tu sona vosa da sianga ni nama kame da buchi mai. Iya. Mala tangona ni sianga ni da sanga me da vakati mo matanga o kenda, se me da duri tau tumba. Lako matsa chunga sona vosa ni kalo tau na kawase tungo. I- Iya. Ah, Kau kaya tiko na foundation ke de tiko ikia ke kai ko reda malu nanti na lilip ke de ko sa tiko na ibolta. Iya, na kalau sini bita may na kena ba matay lalay balete ano mita mo bayang ta ka go mo develop ta ka no intellectual skills mo wili bola se o banding diki. O na kay kune yang go nanti na go so you will have to do the work to reason from cause to effect. Mo running kay kilaki na nakoko wani foundational truths. Rachi ko na ibola ta. Well, sentire totoko. Totoko baka o te, weekend na barong tiko mai, weekend na tumutu, weekend talaga na biyo tini, Doon din na bosa bimbi ngo ta bota tiko mengo turanga buni wai, sarangona inda dundu tu, senda osos tu na bakasama, ngai bosa mai o tinda, sa sona bosa sa tau yan, inda ngai bibutu ni muri samber, Tobole anda sanga matanga menda tori kada baka malua, pada butu kya, sona kalala ibaka matanga na demu, Demu dhake, demu sombu, demu dhake, demu sombu, da koni da buten dona ka, da toka saranga, Men da taura, hold whatever you are going to say, otherwise you will regret it, Da toka baka oti. Tau, da manda na mo basi ni bakan rebi, kima mena buku ni munuai, na wine rock. ina ka tau na wine roka. Dona ka bimbi ai ai do tiko na lawa ni mbula drinking water. Vida tiko na kai bauza na lawa ni munuai. Na yang onda na tamata tam sakaya ni lebu da kina wai is made up of more water than solids. So so era kai ono sanga bulu kina sabu kalima na pasende ni yango e wai. Kembale ai bimbi menda da munuai. In the hierarchy of things na wai e bimbi dake mai bona kakan. Ia, entua na matagali wai da menda ngunu. Embale, we go back to nature. Gareda nga na wai tondo ele tondo in nature, that's the water you drink. The most healthiest is spring water. So spring water so na underground water baka go na Fiji water, that's underground aquifers. So go with nature. Okay? So na pipe water, na pipe water they're made of metal, sometimes they will influence the water that we drink. So it's, as much as possible, drink spring water. Ito ko kina electrons binaka na bibu kina kina. Na daka ni wai, na wai o kwe saba, but more importantly, o kwe ngan reptal o kwe merau ni daka kina na daka na yan. A lot of chemical reaction that happens in the body needs water. Vida na wai menda ngunuwa na weekend na ngase dakiani e bia walu na bilo comes to about 2 liters a day, 2.5. Me kakoni lele meia na wai da ngunuwa na dona si. Ke bakai kata-kata nan raki, ke bakai tobi kona fever, ke bakai ke bakai o stress, ia me tungu da ke na amount ya. Da ke lavada ke bakai sandu no tiko na wai kungu no betiko na sua. E so ya do ka me clear sara, e o ka me ke bakai me romo ngava lele na sua, e na wai sa bina tiko na emanda, ngauna dava mangun wai roka kina, nyo yan ranga mai, rua na mbilo wai, me buke ambata na ngonda mo de kina, ya na ngoni sasama kinia. So nyo yan ramai ungu wai me buke me kau tumai tumpanandu ka sasama kina bungu. Tambu ninda kanda ngunu. Baleta na dava, baleta na wai, mo kanena kakana as dry as possible, me mamava. Baleta ke boka o kana ngunu, na wai ana ba wai dal ta kana wai ni mate ni ngangi kakana ko etiku ngusunda tiko nda buimbudo. E na senga ni ngangi binaka ki na kakana senga rani o miki na kabinaka ke dengan rep na imu. Na lawa orang ni mongunu e senga ni this is not optional. Ngunuwa in 2 serona milo half an hour before meals. That's a must. So na raba menda ngunu kina half an hour before meals baleta na waya e na gaibibu kita langa ki kakana lap sumbo kwe da buimbudo na wawalilai wawali bulis talemai na lining ni da buimbudo sana gai secreta kami bukain do na gel-like substance baka na mucus me maru na lining ni kitim. Na ngone daka kina nangangi kaka na pambimbi na protein baleta na hydrochloric acid. So na ulcer comes from dehydration, but also comes from not drinking water before you eat.
So bimamani awoni mberni okana ngunu we ruona mbilo. Why? Ni okana kana mamada. So essa visoki na navakasama na ngunuti enda ndauza ka. Na as much as possible me kuwa na ngunuti rani o ngunuti ni berne o mode half an hour before sleep se matakulele sarno yandro mai again half an hour before. And I'm talking about herbal teas, not black tea, which is not good for us. Senan rauni mole, me koni lako pata kini kana kana, bale tango na waka samea. Ken bale sawo tina kana iko na gei wawa tale rote rona ya ua, me sole na ngona me ngangie kina na kakana na yamo, o sanga ingunu wa itale ni o te rona ya ua. So kem kai ko wile kaya tau, yan mai na mode rona bilo, rona bilo be mamani ya ua ni mbera kede na kana, ya sa walu tu ya, o tia ngai rawani ruona mbilo tale, ruona ya woni o tina kana sa sibia ya sana dolo sa, right? Okay, at least dua se ruona mbilo. Le weekend de sangani mata unai na taste ni wine, so as much as possible force yourself to drink it, eh? Sini wili kana be matangali drinks. Seng ni wasti ngona wa sini wili kana soft drinks, na sodas, na juice era sini wili kana. Kei lebu na ngona na saini dava talento usaliana yangu ni sa mada na waini yangu na mosi na saini lebu ni mada tiko na waini yangu mosi ni ulu ka tiko me na mona lai na wai lebu tondo e bangi tak na mona kanda sini ngun wai binaka e na do mosi na ulu senga ni mosi kede ni ulu e babu me na mada ni wai ya e ndu na kuna tiko so ni ada ko me na mosi ni ulu se bua wana matamu se da wir no lumu teke bui na rua se tolu na bilawai o ngai rei hau mosi kede mosi ni ndaku e babu le mai na mada ni weni anu da munu wai vinaka e na bibu ke na mosi kede mo kena ikuri o teo tuala ngata o so sa palang tiko na ngauna na lenga na ngauna ngo sa senga tiko na minerals na ya na minerals na masim leta na dekana kana matingil kakan da kania tiko ke pakai senga ni mineralize na tiko na mo na wai kede ku no welusi e duru ngai na duru mai tuba quando rede tiko na ngauna ngo so na kena takataka ni ngunu wai ora ni bayang ataka na sea salt na Himalayan salt na kemukakana se ona tarando na pinch lila ni sea salt na be walu na milo se ruona lita i kondo na pinch na sea salt kwa na bukea me maroro na wai na ngo mumerani bayang ataka na Sa totoo kasaranga, hindi na totoo nakatuko na tao na mosi ni ulu na mbuawa ni mata, na mosi ni dako. Totoo hindi na numuasi maya, dala pwede pinako dito ko na may tao, may baleta na mona. Rani ba madalta ka matanga nung tuko na maya, ni doon ni wasi ni wailevu, and ang unubati ko, baka nga taka na mona. Right. Na mona ko e very active tissue, ele na kaya do tiko kina me ka menda kila ta se sini kila keda na ka memba leta na mona yanda kila ni lebu to ndua na chemical reaction ya do tiko na mona lebu talanga na hormones na chemical messengers produced in the brain that needs water. So about 60% of the water that you drink in the day goes to the brain. Kaya, ke pakai lila inga bango na nonda muai, matai ni bonu enda dan do baklaki na ulunda, Iya. Ia endua talanga na kera pandindi ke o kelas ke au tiku mengo ere na tikiniang era do mbita ma endua na waini mate na era na histamine me solebe ko na mosi me tuku na biko unwai salele tiku na wai ke ya na design mbita mai na kalo so na mu ke kai ko klana wili ke na tuku na mai biko na tapong moda ka. So we have to be alert to what your body is telling you. Telling you, yes. Yes. Wow, And the science is called cause to effect. Elibu na no na batang ya. Warna sa tobi matanga kung sa vidi pa kay ni balibul na tobi mati. Which is okay, but menda to romanta na ngong nanda dami da bakasam. Sa musti kung kono lungo release talamanta na talamanta e bago na tipo na musti lungo. Também que nem sini moda binaka na bong yung sini mungu ay binaka na noa kaya ka nandambe pa malua na ndabari pa malua na bimu na kede musti na lungo. Balata ni yan resibia embal ni yan resibia ya senga ni nawai lusi na ngongo Matembe ni ngunu tin roka ba lebu se kofi. Ba lusi na nawai ni yan
you have to reason from cause to effect. So ni sa tobi mate rai lesu baka samutaka na vise mati ni lau ni bula o sara ni rede sarangan keni wa. Totoo ka saranga. O nirabutan nga may tao na alsa, eh? O kla niliwi kada may biti, o dorongo da niliwi do na mabombe ka ninda wimbudo. Ro ni ba madalamanda? Na kena yang ngo na nangunuay. Nangunuai, kwaya tau dua, ya endua bale kumbaleta ya kona matagali kan da kap, highly inflamed food, na curry, na spices, na kabaya, irritate na lining of the stomach. But nandua na kena iwasele ya kona sinibital no takatiko, kona wakana weli na mucus kwe kabata kananda buimbudo, Anything with mucus means that soft like gel-like substance, it's water. Majority of the component of that mucus-like substance anywhere in the body, yana white. Kemambale, that mucus lining, in a single uniform, kaya sanging white. Ela ko tinga may na white niya, Kaya ko bibiki na, bongumu white ni simber niyo ka, na bambibiki kenda na kanya na ka spicy by because it irritates the lining of the stomach. So you have to drink half an hour before meals to protect the lining of the stomach from the hydrochloric acid that the stomach secretes. Kaya isang wakati binitaw, isang ni optional na unwaya. You must drink String. half an hour before meal. Totoo kan din, eh? Kaya kanda ka na vegetables too, na fruits tao, senga sotisar ni required those foods, plant-based foods are made up of, some of them 90%, 99% water, so they are safe. Pambibini in the kind of protein, say spicy foods or salty foods, you really need to drink that water. But just make it a habit to drink half an hour before meals. Rede eh? Ikenda na warong ti kumai, tukul chika turang buni wai na bimbital nga ninda ngunu bana wai, spring water. Hindi na nilibo na bulan ti kine tu na wai ngole may bana pepo, darinda makasamta ka nilibo na wai sa durum tumen na vi kokomeso na banwara komikina, may na kanibakso. Dola kaya na makungiti kina ya, pinakabalim sa turang tao, pagkatapan na bako koyang. Nakato na wakukwayang bimbi na wakukwayang kaya baka isang na wakukwayang you will lose your muscle mass so na kena pamadalang ngo pa bimbi nga weekend na desk job weekend na tungay bal weekend na taka na office na taka ito tuba sang sutar ningan rival because they move the whole day doon ang raw 5 na miniti doon ang marawa na basala ni do aerobic activity. Na aerobic activity, yana ka bukia na uto, yana ka baka na tombale, gangalo, na boto bicycle, koe bato tolotaka na uto koe. So at least ba 5 nandoon na singa, 5 maniaw nandoon na singa o dakabati ko ya. Minimum 5 times a week, So, kwera raw tondo weekend na tombale, whether it's on a treadmill, on the spot, se tombale, o yung tombale wabo kinugu lamang ibali nga. Sitting room nga na balikuro le weekend sabi yung basar na ken, busala, saring busala. So, yung daw mando ata ka merlo ray, zaka mo mula manibali, se wabo kita nga namubali, se back and forth, se on nga na music, tombale tik nga na bunong tiko kina. Any movement is good for the body. So, bali mando na singa. Kona kene perua, ko ele weekend senga ni dakar, which is very important, is strength training, say anaerobic exercise. Na anaerobic exercise ya kwa rando dakar na turanga vale na labe kambi. Na ia na marama talanga indo do me dakar. Senga ni kai mo labe kambi sar me kila mo build big muscle. You just need resistance. So you can use a band, ikurani daka body weight, wakana press up, na pull up, na squat, all that builds muscle. So again, the muscle mass is important for longevity, mambulang balabukina, na muscle talaga ko build taka na bukia mukaku ni o gain weight, obesity.
because the muscle fibers, they burn nutrients, burn calories, even at rest. So again, you can do body weight exercise, you can do light weights, or you can go to the gym. Uh, but I'll do now body weight exercise, and there are different varua, minimum varua normal mo the kaya. Right Ang there. unang bataw na mo na libre sa tungo na AI ba na Google, Yes. you can type in, give me a body weight exercise for 1 week according to my fitness level, my age, and my weight. And Australia may be equal with different levels of difficulty. So you can start on press up on the wall, to press up with the knees, and then you can press up without the knees. Ina. Tino sala na kautu kuno mai na lave kambi lebe na ngon dara no musinga se ngorto ngana turanga me reni kuko no to masel se no kito talanga na marama me kito Marami. ya babala tiko tau. Iyo. Kaya 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 pambimbini saga sa tikwena na tamata au tinamba kilimi sanga bulu kaya kaya kuseni if you don't do strength training you start losing muscle or wasting sana tiki bumamare na masela na patiti ke lorai kaya kaya nga sa wasting sa seka na masela sa tutolo talaga na kaya na nanda na lenga so muscle mass has a lot to do with how long you live. Vede se don din na vitala no yangan dinongo. Au tali taksaranga na bimbi di non to masel turanga tau. Masela. Wow. Masela ang bulingan may imi raka raka taki. Virna ti kuna poro seng soni liang para ter para tu dola kila dola gele dola tanga rala kuna titi so they build the muscle so that's fine. Go was ti kumali we can ti kuna for babalangi bukakin na desk job. We don't do that and you need to do it. Sa totoo kasaranga. Umananga mutukun tu kaya vida na marama ni na mosi. Erto sa tikumbeka no rto yamba kina ono sanga volumbek. Erto do tomba le visi ngana titi. Na yang on rto ni darede na yang on rto na koko ni da lulu matanga verto. Se darede na tuba kini yang on rto darede seranga na masera na kena koko binakatu. Erto kaya bulan bulan binak. What's up, man? Wow, redendo di ne parte che binna kaya verti come na corro che usa ngoli tu kan tite to mana tu kan tombale to mana tu kan labe labe ya seranga sa da bola tu kin na ngonta Iya. sa Total ngaya tahu rawa-rawa na maintain your weight if you have muscle. If you don't have muscle, you have to really work on calories, calorie deficit. Lebih kan desin rawataya, So, but if you have muscle and you build muscle, you can maintain your calories intake, without cutting it drastically. So, hand in hand na aerobic, what the na anaerobics and a strength training and a big weekend. to kasaranga dora maram ko katok mo ko na raindo tu ko weekend gaindo na binakbale miri sarai katok mo ko na weights keto gai weights to kala marama sa lakumena bakalelewa sa libu na kasa tu kuni mai ngono ko beken to marama to labe labe al valib Iya, tahu na tabaya way nga ko itu ibale ko nakangay ko ray rawa ya labi at tu Iya. Any movement involving weights, whether it's the body or any object, helps. Totoo kasaranga. It's good to be intentional, in everything that we do. Di ko labeta may doon na tanga pateta siya, labeta may doon na tanga balawa. Try to think of what can I do in the next 5 to 10 minutes. Ni sember yung limbit ko na ko ba, te labe labe manda, ngayon le suli, ngayon le umbita ya. Tanto ya babala ilo maya, si baka bataw. Don't binak sarangan. Wow, totoo kasaranga. Wakata ba na singa? Mata ni singa. Mata na singa. Ya talento na lawan imbula tahu ya na sunlight, kenda na yang lolo kenda ngandre bali na mata ni singa may birna yang bulu-bulu. We were made for sunlight. Ia na ngau na mo because of our lifestyle enta sa senga ni laku tigo ito tumba saya da namo nda sa senga mandani talita kana mata ni singa reda maka enda kana seed oil bale na wai wai na ngo bina sin talita kana mata ni singa it kind of repels
So kana valilei na waiwai o na gaireda ni talita kana ingomu na matanisi. Ia, vida na miniti. Tolu sanga pula na miniti ndua na singa, lima na singa ndua na madawa, vadi labi singa. Sini kay nakin ko me tolu sanga pula miniti ndua na ngauna, iko rani vida binda alalai a tina miniti ndua na ngauna. Ni ola ka mandanga ole wa wambasi, kuni o ndambe na bus stop, duri matani singa. Na lebu nga no mundur matani singa na lebu ni kena sona kaya da kabi ko e buke na vitamin D na vitamin D mo indora vitamin E la ko nga mai wal sa bula pasente sa sivi la ko me na matani singa ko en andre ba me marui ko me no bi mate so ba kana cancer ba bibi bona ya breast cancer vir marama na matani suka na prostate cancer in men there is a link between lack of vitamin D and these diseases na matetaka mandanga ke kaya senga ni kwayando lep na matetaka la kumena ngoni patumata na winter itau because there's not enough sunlight and people don't expose themselves to sunlight so na mata ni singa veibu ke keda na kango the feel good hormone serotonin the sleep hormone melatonin these are produced when you are under the sun na ngau na tava na ngau na binaka ni la ko na mata ni singa senga ni ngau na sa kata katuki na tini korona ko me semer na tini vaya tini viwa tini nakaloko ya nangono binaka le ya kabitale roto na tolu vaya ya nangoni badalepsi kakua ni ondambe tiko bango sinira ni duruma the beneficial race through the na ililo so i como expose ta kasaranga na ngo mito tumba direct sunlight ke baka mandanga ta we senga ni dana ne kambu kambu tiko dana beka na kambu kambu me cloudy tiko nanraki the beneficial race is still coming through. So go outside. Wadila bisinga. Na bono mo expose ta kabale mga na matamo, mga na ina se ko liungo sa ganyo ko muri, ang matango e baba kukina, ko te kina thighs. So expose as much as possible. Lako na bono say if expose the body as much as possible and get exposed to the sunlight because your body needs sunlight. Kaya ko pwede lang singa binaka na singa na quality ni numumo na binaka na bongin baleta na bongin na melatonin. So nangone so weekend na depression baleta nga ilelate ko na vitamin D kaya ko reda ni lep na dungu lep na mo low mood go out under the sun. Right there, so vitamin D is a really important nutrient on the tau, Iya. Okoy la ko nga mayo ko bambimbi men matanisin. Tiko talaga sa na race kla tao bakando momosi na yan dalinda mo na matanisin other race they will go and penetrate to the deep tissue and kind of massage the deep tissues. Lep talaga kanda se kuneti ko go ia nakanga tukuniti ko weekend. Endua na buna imbi tukin na singa abi mamani singa itiko na matani singa menda lako menda lei padi lagi singa. Daka ko niti ko nga nanda aircon baleta isang ni dur maikina na beneficial rates. Yan, totoo ko sarang nga tao, na depression niya, o hindi na buta maya, vida na cancer, aron nyo, baka matatak nga may na, kung na cancer, habir na turang, abat kira na marama, nabuko ni bimbi ni vitamin D? Iya, tahu salurai that there is a link between breast cancer on marama, so talaga naturanga pati kina prostate cancer in men, Kaya kaya lilay na vitamin D, you are more at risk. It's not a causation, but it's a risk factor. Right. So you are more at risk to get these diseases if you lack vitamin D. And most of us lack vitamin D. O ikaw rin nila ko ibalimbula lang testa kina vitamin D. Most of us cannot do that. Kaya iwalin din na nga dapat ilagsi. 30 minutes a day, 5 days a week. Kakwa ni otek kaya kayo sa wando nila ka na sunbathing, don't go out immediately. They told sa pula miniti. Pwede lagi singa may 5 na miniti, se may adap na ngunay ko bakilaki making you uncomfortable, don't get sunburnt, lakatali lang ni balik. O tao na the other parties, niyo sa pwede lagi singa oti may kakwa niyo sili immediately after. Wawa, ibi mamaniawa niyo oti na pwede lagi singa, may patara na vitamin D, may duro na layado na sa minra o sagay si. Totoo ka din. Sabi nakabalik sa turang nga tao na viva ka na reti o ni da ka vati ko ni ku o muna nga lep sar nga nakaubuli da bera baka rong ti ko mai tao
au babi ni binakatakan na no muitabe baka wuniwai kima me kalonga takina na biokani na sing binang ni ko mi kim baka binakataka na ni mamimbula di na saranga kau ni tukuna maya ni da dambe na matini singa rosia mabata kina mote wasia mata mai na biokani atau na ulutanga ni mote. Iya, tahu. Nah, quality of your sleep depends on the hormone melatonin, eh? Sem ni melanin, melatonin ako na sleep hormone. Dari tendo ko tek ko sono ngone na stoa but na melatonin di na koe produce ta kana yango e lako mai na kena initiate na mata ni singa. Especially na mataka e awa ni diwa tini baya ni o lako i roku ni mata ni singa koe na bukea me produce taki na hormone go na melatonin. O koe ango, o koe nangai improve ta kana mu quality of sleep. So no ngono ke kanta sin mo de bina kati kuneka ke mambalangaya iko sini expose tiki tu na mata ni singa me raw ni produce tiki mai ya na hormone ko we kena nonta mo. Kene kuri ko tau na mode na interfere taki na secret taki me na melatonin go me kena quality of sleep. But you will interfere with the secretion of melatonin ke kai tiko na rara. Kaya bibikin ni na mode na bongi me mbutoke de na bono tanda bokin. Kaya ngata kina curtain vavaku me kundo na vina me laku mai se votu e tolu newo se ro newo na ngoni mode me sanda kako ni rede tiko na telefoni belete na babu na kena sini secret tak na melatonin ke ka menda andra mai nambongi ya waya ngata kana red light. Red light does not interfere with melatonin in the laku valley lai se bina kata menda andra bongi eh. Ina. O si bira na nasi kira na nakataka tingo ng bongi so ngoy merik ngora caregiver tiko they have to be awake at night nira bingarabi tiko bira na non rangasi. Totokan din yang din na vitala nongo yeah, that's a word of the week, melatonin. Melatonin. Wow. But the melanin is for the skin, eh? Melanin na skin na melatonin ko na hormone ni mode. Wow, totoo ba kawati? Yeah. Aida, We can then melanated people, those with a lot of melanin, which is really good for the body, you need more sunlight exposure to produce the same amount of melatonin as light-skinned people. Huh? pwede mo na eh. So, nung una baka manangan na naman na nung baka sala, baka na sunscreen, weekend na nandola ko na na nito at ko mi Hawaii, ni daw di la bali wala sigo wikito eh. Alam mikin na ray, oh, kenta to, sayang o batungo, we don't need that. Ngo, sa kami bulit ngo, we need it more. We need it more. Iya, yana ando na sunscreen ata kami menon na yung bulu-bulu sino to kento ele na lega weekend to ele na to pa de and we've got melanin which prevents sunburn, so we don't get burnt as easily as fair-skinned people. Eh? Mm. So au senga manda ni sere tanto na patindi ki meta ko na mo ke baka saro na no mo na baya wo tu ito tuba. Ia, o ira manda na tumena ko rabaya wo tu kona ke dito na sasbara na singa kata-kata sara o senga manda ni roma vendo me skin cancer. Skin cancer has a lot more to do with toxins that we ingest than the sun. Gila Sara, kandir todo ko eh. Iyo, bikim din sa sabara, na lebu ta kina matinsinga eh, kata-kata baka lebu. Iya, baka andir sarangan na kanyo tuko na maya, siyang sarangan ni lebu ra, ito bira matagal mati baka ya eh. Sandil. Totoo ka saranga tao, iyo binaka niyo siya mata maya, bata kina, beka baka libu-libu na electronic magnetic eh. Rani ito madalong po sini baka salabi kema, may nabuko ni telefoni. Both while we are awake and also when we are asleep. Mina kata, minta na numati ko na nengo de tiki na kena libu-libu. There's an electrical charge to the body. Ia na ngau na mo sa lebu sa rabi ka libu-libu sa la ko mai which interferes with the electrical charge of the body. And then if it interferes with the electrical charge of the body, it interferes with the processes of the body. So etiko na libu-libu binaka, etiko na libu-libu dha, ko na libu-libu ko e rono tiko me ingono da telefoni ko e sema tingono da vale, we need to, as much as possible, what do you call it? Get away from it now and then, so our body can detox. Nando roma da vale, una libu-libu endo earth taki.
Dona ngauni salvinaka mo rawani kouta tani mai kina na liba raina ya ngomu mo earth yourself. How do we earth ourselves? Dambutu barefoot on the ground. Nangono ko barefoot on the ground kina, bad electricity comes out or bad charges and the good electrons, ions comes in. E turta ki mai na mboto ni yaban. Bibu kena sama ki teni mai na free radicals kordo wabu mate. So, oiranda gase, dona bunan rambulan balabong balatan nirseng indo way baba. Okay, na nang sa sinratu ni baba, seng ni baba. Leather shoes are okay. For the other kind of shoes like rubber, plastic shoes, koirea they interfere with grounding or earthing, it is also known as. So, do kawir na tagmate, no ara may namataka orang nila ko itumbo pa dila bisinga de ngurangin bulan-bula o mbuto talenga na do susu that will help you to earth. Iya, kwa bibuke. Kona negative electricity kwa tiko na mona, eh? Salah tu mengo kena bandindike, there is a higher risk of getting brain cancer when you continue to use the phone on the head, on the ear, because of the radiation. Kaya pakai sa lilay sarana charge ni telefoni ka kung yung bitan ng dalingamu, or at all times, use an earphone. Kakunin tabayang atakati ko na wireless. Anything wireless means more radiation. So that includes Bluetooth speakers, Bluetooth, sabi na ko na earphones, narto na Apple mo. AirPod increases radiation. Dari de sort of tumbale to working with AirPods in the ears the whole time. If it is on, you are radiating your brain. So stay away from wireless. Ni tiko na Wi-Fi vale, make sure it's wired. Na Wi-Fi na mbongi menda off from the source. Na taliboni menda kakwa ninda umode bata ina mbongi, whether it's off or airplane mode, put it out of the room. Kakwa ninda na electrical equipment melora ina nandandui room. Leta na ngonanda mode kina, if this radiation is surrounding us, then our body does not cleanse. Nangona ni sasama kikina healing na mbongi. Kung indo na TV ti ko lang ni room, na TV, na teleboni, na radio, na kwa kaya dua mera unplug from the source na bongi, kaya karo me kakuha ni ti ko na mulang ni room. Revea, veke menina do kota chuko na telefoni, monili varong seritu ser na dapo soje, dali vola mata tiko na delin davo, ker mesa ko saranga, lebo saranga na kau buli tango turanga tau, ningoni ninda mo de nangona saranga di nonda, menta baksa sabata ka nangon. Now I'm looking at sleep in a different way. Yes. Wow. Kaya sulmiki na kwenda tukuniki na menta moda pati kirnatua, menta yalra pati kirnatua, baleta na ngona bimbi saran sa samak is between the hours of 9 p.m. to about 11 or 12 a.m. Ya saranga na ngona nda sindo moda kina. Kwe na deep REM sleep, kwe wibu ke saranga na deep cleansing, ya do tiko na ngona ya. So sabi na kanga menta sama moda pati kirto na nondar to kumaira, ya na gay romunga na singa da sa moda pati kaya. Dia mendaranian kwa mataka, Dia saranga, nangona ko sabang muri to na to, eh? sa Mo de ngoro to sa mo de talanga. saranga. Oh, isa totoka din. Bakay balen-balen din. Nakautukunan ni ko tao. Nanguna nga ni Santa Modikina around about 9 p.m. Da wili-wili nga maya, 9, 10, tinkandua, tinkaruan, dua, rua, tolu, ba. Nagay 5 na kaloko. Sa atang italora to. Kaya wal na ya wo saranga ya. Di na saranga. Atara na ngomu misasamaki aripea. Kaya mbimbiki nango menda kakoni kota na telefoni kene karo kakoni ando kana vale bunambongi. Bulata ni kana vale bunambongi oiko interfere ta kapati kena kata kini sasama kini ya. Ebi nakada ke mo kakoni kana kavi se o kana nga ba me mama me botu erona ya uam no bumode baka ono nakala ko kenda sakana le wala nakala ko santa mode. Oh, kimbalimba uto tinikana dama na nubakasala na yawa sabi may sadyang ukina na yawal ningal-ngal. Kakoni ngay kakoni sivya na bitu.
Ke makasa sibe ya o sa kuni kan sa unwainga balete na buke na numuyan ramai o fresh tu na mata. Ke lebe ken da yan ramai da bude satu balete mo na ya. Seng ni da kabina ko na mata ni sasama kinambong na yango. Balete mo na ya na kana mbera se na kana sibe na kan. Pambindo da kana sobo baya da kana tu na tinika rua na ndua. Anga isenga ni sasama kibina ke tu na ya. Sa lagi mai. Onga tu ya. Ina Sara. Sa tiko talaga naongo talaga na kena ngunubi talaga na yangona eh. Na yangona tiko na kena binaka. Ia me baka ngono teki talaga se bata batau. Ia tau se wanda diketingo se ngani reida dona kena au se sang manda di baka waira kaya da se de TV fake se bi buke na moda ia ke kanta pati la bisik binaka da na moda binaka da munui binaka da na moda binaka Hmm. wala lai ngana ngona ia na kena ikuri na ngona o koya diuretic na lebu ni ngona i kumunu pambaleta na chemical serotiko kina na lebu ni tawimat na lebu ni sorry na lebu ni wa yelus me na ngonda so we kenda na nguni angona unu wa endona lita ni semer na nguni angona sauti na nguni angona unu wa tala endona lita Andina eh. Ana binaka kina na tapasotia na nonda ibi. Eh. iwi e Na libro yate. iya Andina. ndaulo rai vale bir na nguni angona basivi na liba abscess Hmm. kembali na mbo ina liba na mbo ya na nana kembali nga ya na nduka kena imbale-mbale me baka i bakarau e bir na unia ko na me baka bakarau sanga iti ko na unia ko na severe which causes problem na kena ikuri sono mo na unia ko na ndola ko kina chesa wa mate ni suka kena yanra severe ke baka senga ke baka ndo no mu baka baka no mu barau na yanra severe ti ko le severe na tin ko bimbongi no mu kula na lekalek kena ikuri ko na ngase totolo bala ke senga ni sasama kiti ko na yango Andina. Ya, dola kanda buli kede kine we kenda na barong tiko na bimbini non ta vaka sama taka na kena sama kena yamu. Sa don dina na vosi de beba kasala taki to toko me vosi chiko weekenda o wino e minoni na kambimbi ya bina na kau reli subotale na ngunu wai na vako koyango na mode me lewu na non ta vaka vengu vakatelanga kina na non ta vaka dila visinga kena nonda ngarau na veka liba-liba wabuliti kenda tiko don dina na vose ni bakan rebi na kulito kuno meya na nonda yandra mena mataka na nonda tombale totokan dina enta kete na vos chiko ya tau o na mirita na nonda ngase na ngono makao na tombale ra baka ngatang batang boto ni avanda membutukan ng delingele totokan dina. Benar, benar kembali besar tahu. Ya, nah itu tinggal di kau na numen darubital no kina tahu na video wa waseti ko na video na sing sauti ya wareda nga o mani wasiama yo donanda wekanda doroboni bua o Carlos kau kina kau ditambuti ngombe ngilandi apa matal takati ko na na wasiama na turanga ya na kena sanga me drain tag ilimbe kara warung tu meni kuwa ono no mewa se ambala tini bimbi menda kila na dava bimbi menda da kava membala tana kena drain takin na rakatip go na lula kuerna na kani covid 19 kuera na lula na ngunea leu sarti na kaping kongo mendo mbiu na mbilo mendo mbili tani mainanra indora turanga pa matala tiko kau nono mi kenda kina na ituke tau ni uredi chinga ni ukenda ngana ituke ndo dhoko tiko no sona matangali baka madala da buti tiko na turanga ya kau kila ni siang sochi ni ndono na kena i baka madala ba madala manda kina turanga tau nakatawa na cupping and na therapy okela la kumbeta mai China Asia au senga ni kena ndau kino senga ni buliga au sarwada tiko na vitala no ni raka tiko ya se senga manda ni ndua na ba na buli ke mamita kapa na budua i melore kina ni raka raka na cupping se bambimbi ingo na vitala no ela kutingo membelata na COVID-19 vaccine levo tiko na 4 and against ya na vitala no talindo na singa
but aundo nakanga o kere weekend ni meron ninda na soli bakasala baleta na tamata nyo sala ko na mona libu sando teni batangen dengan dia menda garau na bakasala da benda da solia baleta na tamata senga ni tamata ke de buli se tandola na nona rai na baroro sono mo ner sarunga da ngana kair na takaba tipo kain ge senga ni la ko na ka bi ko ora ni bi tektina ro ni da tinta nga bona lau so na claims and da umbilta menda kaya go e raoni wuliana len go sengo rani kena ngoni go menda do garau na bali menda garau na claim and bita na kaira ni taka na method ni na whatever therapeutic method we're using for the public kwa ngaya reality kota there's a lot of claims kango era ni taka bongo kango era ni taka bongo na kaping ako sige la ko nga maingo na kauno be wana ni kenda tiku kine na lebu na bi ka kango na ya mai ya mani wakati ku ni ngau na me ata maingo kwana lao ni mbula ko saba magala tiku ni kinango they are proven to work imber ni tana no mende di wana kaping na kango kwana drain da tiku manda na ikanakan le titiki na wani mate ko ko mi pampulai da tiku manda na mode ki na muai ko ya ko proven over time to work to really help us heal and live a long life. So nagaruna nga nakanda tukuna na in public, baleta ya tau nga eroni list tali may katiko, baleta there are laws that govern, your claims. Yun na saranga I mean, he's very enthusiastic about the subject. Awandone talaga may viti na mbakiro sa oti andara turanga ngole ni vale karto leki drain erto na ngone arto na lubito akango mani va madalta virto baleta ni kibakando azula na ngone ni COVID-19 na weni matia sa duru mo na mga ngada sa duru talituba. So it's no longer somewhere there on your arm. Umali pa matalta virto, yun ang pa matala virto to sa drain tickets care. And they had to pay $20 to the person who was doing it. So nakangaya, I was a bit concerned balat ni waya ni tiko na claim kani karuan ni sa saumi So, sa tiko na isaw embiung din ni siguro ng $100 euros ng $1, but yet for a young person or for a family $20 that's a lot of money. And then if you're claiming something that is not proven, baka na nito ko na they can get into some legal issues yes. Balat ni sa siyang ni sa tabata na nito ko na kinaka yadan din. Totok sa Just because you feel good after you do something don't mean that it has worked. Claro? So we can yo, também nga sa mama. That doesn't mean that it works. Feeling is a very poor indicator if anything has worked or not. Baleta kenda rani the kabele naka nangunu mantanga ni onguno feel good. That doesn't mean it works. It's good for you. Nakake de mendo base na science na bandindike baleta ko irea ersa proven beyond a shadow of a doubt that they work to help rona kanga impactiko your quality of life, your health, and longevity, the length of your life. Yun na sarangata. Nakabali mo na mga semaya. Lista lebe na dhula umani baka samtaka listo tau na kena vimbata kitiko na ngona ni COVID menaron dolo sa vulu ngola menaron dolo sa bukan duor sa bukan rosa tak tunga na vimbata ki na ibinaka na dhula si senga umani basukara na bitalo na ya na ngona na in the 60s and the 70s na ngona sa halak mikin na dhula na misila na tetanus shots na dhula ni polio na vika ke ba to me va madalaki na to na to bunuai me na sa lokandam o tarangir to kino bunuai turang va to na to bunuai iyo bunuai Dr. Craig kurnawai bunuai labinia no to me talon no ti ko me va madal tak to na system ni dula na siya nga me dula chunga na COVID-19 we were immunized when we were babies. So most of us didn't remember that. Kento sandam tu barang-barang la sako chicken to o tabat kina in the clinic metolidula. Is it the same immunization and the same system tao mena kena dula for COVID-19?
Tahu itu ibalilai na Okay. COVID-19 vaccine may mir na vaccine quando tarauken. Na vaccine iliu, they were either live vaccines, live attenuated vaccine, que balela kumina kuena bacteria kue babu mate, ba malu mutaki, merau ni kako ni tubi kuna mate, merau ni stimulate the immune response. En duiti kwa yango mataini ngauna me raka kini da sana roda tiko balego na mRNA vaccine so mRNA means messenger RNA so ya indona matangali kai tiko na yangonda na messenger RNA ero bebe kan tiko na DNA ona sini la kusara kina batito tau esagri nongo area but Kwaya kona kuna vital not active vale tau because it's a different kind of vaccine maybe kwaya kenda la kuzuru. Kini karbo vital no li waya da tiko tau asang ni da kasar na kena banti tiko ba matay lai me bakana other vaccines. O kwaya was released under EUA, Emergency Use Authorization. So there was a lot of talk about that and the sagere tiko na kena rengo. O eu tau mo tu kuna bantu ne ona una ya au me kene du no ku bantu ndike o kaya ana au sengri na taura palete se lebu ti kuna lemu taro around it so we ke ya na bunu wai tu ndonga na ene no sengri tara na idula ya but I gave them my reasons arto samen tu kuna meu sa vasukai o kaya kerker mondo chata taka no gua ko viti baleta sa sa na gona ya sa ka tu pina na darna Sara songo tu na borda. Ia, gai ke romani suspend ya bot ke indona leoni sa moi ke rona mazava o tingar to saka di ke roles. So kalau ngata ni pulis tal mo mai saka taka. Ia ko tinga ya tau e matangali vaccine bo celebrity kona taro around it we won't get the answer anytime soon. Nakanga uwe tu kuna Yeah. me ka kuoning do mandate taki na vaccine. And there should always be exemptions. And I feel like ya indo na ka ya do na ngona ni COVID maleta beka na rere maleta beka na tanga ya sa mandate taki metina. Sa tukun tamata ke da meto. Mata kere medula. Iya, na kena lawa na soli ni waina mati ni kuinga rapi palipula. Sanga bandori do watara me mandate. That's why you have to always sign a consent. The whole world didn't mandate it, some did. Wilkinobiti kwara lose their, some people lost their jobs. But I Yeah. never agree with mandating or force any medical intervention. It should always be the patient choice. And ngoba mbimbi na kena woti na Second World War na kaya ba Europe, Yeah. asanga iraka kina Nuremberg Code, if people search online, the Nuremberg Code aramboseo irna be mata ni tui bura bura me rau ni solia na ngalala ko na tamata mending ta kana kame ta ka be ko ke kai bina kata sise indi di mai na kena do fosta ki ni kenda menda vayanga ta ka dua na wani mate se do na treatment ni bele bula because nothing is 100% if it was 100% sure yes you can mandate it but it is not it has its risk like anything else and there's always questions around. So, ena levu tala kena vital mo se lako ti kung botau, awe wana numi kenda ti ko nga, comes back to patient autonomy, menda wana numi kenda ti ko, na buniwai e senga ni final na kaya kaya. Kepa kaya sa tukuno mai o buniwai, ngora punonda malu malum keno kenda na pasifika, Saka nga mau buniwai, zaka ngo. O lako i kolei zaka bando na kaya zalo le smo sanga i posa posa. Remember, na buniwai e senga rawando ni zaka bendo na kaweiko without your consent. So be informed. Kaya kaya senga ni sole kaya bi kuna information of bunuwai. Lako tale be do tal na bunuwai. Tolu se ba na bunuwai tarwa sa wakina. O sangai baka tule wakina. Sangai sai. Totoo ka saranga. Pinaka besar turang tau na no movie bakan reti mai na ulu tanga bimbian ni nonta sulia na nonta vakaiu di na saranga me ka ni kanga tu kuna nga mo bunwai serte bulan da saba ka muretu. Also do our own research na ngono mo le sai ni kina you are making an informed consent ona senga di baka surara teki. Andiyan. Totoo ka ba ko si turang tao nakabalim sara na nomo wag ngalal teki kemunimay and kabi na kuwa siyempre nga nita pa ni Dorbital no solitan ng tao kendo tal na kao ni Vio Sever na makarong tingmay and ang bong binaka ni kuwa.
Pinakatao, matay man da roa girme na nga sa roa do donte ke ona tikni bola tamo wase na mata sawati. Roka kine rosa buka diwa sinti kine rosa buka walu me baleta na ikana kan. So wakati una wase ndo tikine rosa buka diwa kene karua vana numi o mai na maram na tinangu me utukuna o koya saranga na bunito tiko bola bola baleta o koya basangara tiko na vegetarian food nito mo na kede bola. Tao, the best vegetarian cook I know in Fiji or maybe in the Pacific or Tinam. O koe na kena matagali kede ni kana mai na were e kilana da ka. Ando na ngone de ngabo ke ni biti tau. Ngonge la ko ni vale moran to bele manda ne kana ya. Ando bayanga te ko no kuti ko me biti ando bayanga te ko me singa to kana ko no e o la ko kina me demonstrate ta kana ita kana kani kakana na keni re rai kena keni kana eram do kasarana tama to mer vegetarian. So yeah, do kene barita kia. Yo viva bande titu ngatau na numatiko all this knowledge is useless without action. So tobole amanda ka ko ne wambo tanto na ka ukaya me kai ra kai piri ni bola tambo la ko tingoli banding dike e baka sandonu we ko ngai taka. If you don't do it, you will never know the benefit. Sa totoo sarangan solitary ay totoo ka bakawit do your research sa totoo ka lang tanda pararongan ni kuwa may makalakatun chuko turang bunuway and siya nga niya nga wala na bikay wasi ni kuwa if you don't do it so try it out do your research and see if it works for you totoo ka bakawati baka binibina ka talaga maramatin na muni klay ni navarro ko chuko mengo totoo ka bakawati nung maraman na nomu vivu ke vertona nomu leoni vale ai vale ve nomu do tata wat kerto na ngone totoko bakoti na ndoro bitalo na mada sauti viva kan reti mai vida na we kantar wilikino do na marama talangani na sengai o vika bakumbulu sar chuko vika siam chuko me branse gai tamba mayo vika rawada sa musu chuko na kakanan ronrau na nonolom ni vale sare nga karote kena kaveti kena vika kena viva kung gitsar na nandor vitala no ni sare ri pinakamay na kanakan na nonda belom ni vale te baka lebo na kaveti te baka lebo na bi na tomate na nonda si ni vale ke lele na tiki ni gele come sono bokete tayo lo na gele me tiki na sona ka ren vivu ka talaga na nonda bula baka labo sa tinga na kakanan raw na nonda si ni vale Turang bunuai nongweka binakabali besar na mo may suli bakas viva kung gitu tu bikin mami na sing binakan di ko kaya di mo ni ti chinggo may biti kito si singa tamu chinggo American Samoa singa tamu tamu chinggo kito Amerika tale katoa na vita lono ni ko bunuai na no mo boss ni viva kan reso bikin mami to doksar binakabali besar tao Navale butau babir bira tala be ke muni na do muni to labati ko no muni platform na dara be talo ta kina kayang babir bina katalanga pa wa mo te tal tinga ni bir do barong navale besar Tandon, Fernando, lolong sartian di makan lebu pang-pang. naka mo demanda Naka, made iya. Sa totoo, binakabalib sardina saranga misis da kuwa angol chika nung kono baka binaka nakabalib mir saray na nomo semay na witu kutuke so membaleta na marama tinana na turanga buniwayo dokta eminonin da kuwa ay kilite tenitinggo na marama tinana misis da kuwa endo berto na marama gas ni buli kilabi nako kwa na bekay so membaleta na wadikaw kena baka kukwa tektal nga nanonda kania na nronikau siya nakaka na nga menawer. Ray nakabali mirsaray na nung movie baka dite kiti kumaya bakatal nga kinabi lusi ni Matewal doon pula binaka na bunuay may American Samoa totoo baka wati na nonda may view si tiko ni kuwa menda may view baka nga nga tek nga ena buku ni tiko bulang-bulay da maraw babak wili kiti ko na nona post o bunuay iminoni ka utalita ka magalebo na be kaya wasi kau kila ni yang abiyaw and may yang talaga pikete kede na be bubale so and sema tik may ena signi konta kanya bali mo nakaka ng bulang-bula relo subalistali na be ulutanga ya dabutan ni kuwa o turang bunuay wilkin na ngunuay natakataka ni bako ko yango nanonta muade kede kaban na baka de lebsinga kena kene kalima na nonda
vakalele taka na vakangataki ni mona liba-liba vakavosi na telefoni. Ni siama tiku kina sona veka vakaliba-liba karau ni vakatao taka na veka edodol mega kava na yangonta vuli sar nga vakalibu kino yaw na singa minanga ni kuwa au nangay tanglo talabat kay bunuway minoni kay tiko tale son na ulutanga binaka mikro nangay viwase kina ena madha katumay sababu ni binaka ni bikem ni kede binaka bale na namun ni bitamani batamike yaw ni wasea ni na video go da sanga ni kilani na yanga vi dua si rua si tol sar mata mobile na non da vita la noa na bong bina kani kuwa kena bossa ni biba kalanga taki me be bunuai e minoni da kuwa aka buliti ko na mata mobile mai makosoi bina ka balevu na mobile na da kuwa mai makosoi mai pacific haba na bua tatoko baka wote na nomuni Nakabaliw kali siratuara. Iyo. Sa lokal tsaka pa kali mong na buwata. Wabin binaka na ni Robital no ki ah, Dr. Eminoni sa kami pakaliw may lewo na nung kalabuata. Sa tip nga ko na rock melon, mileni, na moli, sa musu-musu to nga sa ambito na container me vivo kitu na nonta kana nga may na were. O sa sanga saranga ko mita takayan na viva kong geti sa woli to nga may na Tupperware musu-musu tu babini binaka cukup mas na bundilo na no do yalo dina takatiko na nito kanya mai pakalevu na buata so mentakana kina NBC levo ngani no takana buata bibu katar tsunga pakalevu na ngunwai kwa ngaya ubia pasaya ni weekend na siku binani kuwa gaitos chuka na pakamadal ni tati sabi sarang kami matango na bimbatanggal mileni so kay na moli meron yung kanetu medaririn rokon-rokon tu kina kada bulan-bulan NBC na kesar. Asama ko mana yani nakabaliw na naman ni siya mamay ni kalunga tatiko di mana bata. Nguno ay bakaliw.